mayop at magrasyang gat panapon po, kaluguran kong kapatid kang Kristo. Isa diyata no, ikakatang sarili, at ibiyating kaurasan kang Yesus, ban magkiagum king banala Eucharistia. Kaya katamoy pong pagmasusyan, ing 18 Domingo, ning karaniwan na panahon, talakat tamupot magkiabe, king pamagkanto, king dalita pamukulat. King lagyuning ipa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Ing ginumanatili ke kayo, dakala pamikatagon, aliwala ring intensyon tamo kaya. Anya, manyawat tang pakadulo, karing penandit, etaya akakit ing mga santing ng nasa ning Diyos kay katamo. Yakas tayang ining miyag nanagnan ing kapanisyan, magkumpisal ko king Diyos sa mayupayang tutu, at kay kayo kapatad, uling mi kasala kong gina, king isip, amano at dapat, at miyay liwang kakulangan. Uli dito, ipanikapuko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sa belang anghel ang Puan Santo, at kay kayo kapatad, ing panalangin niyo ko king Diyos sa kinutamo.
ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluan na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye, alang angga, Amen. Pakaluluan mo kami, pakaluluan mo kami. Pakaluluan mo kami, pakaluluan mo kami. Kristo, pakaluluan mo kami, pakaluluan mo kami. Kristo, pakaluluan mo kami, pakaluluan mo Pakaluluan mo kami, pakaluluan mo kami. At kingyatu kapayapan ka ring taong kayang kaluguan. Upuryan da ka, paulining ke kang ligaya. Ginoong Hesukristo, hugdom na anak Ginoong Diyos, Kordero ng Diyos, ikang pinabuking kasalanan ninyo. Pakaluluan mo kami, ikang makalugluking walaning ang kaban mo'y manalangin Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Igitan mo ng banal, ikang bubuing ikang bubuing kabatasan, Jesucristo. Kabubing Espiritu Banal, inigaya ng Diyos, manalangin tamo, kaniting misa ya betalak ing kagatang panalangin, ding kapatatang magpasalamat, ding pamilya dari Paredes at Celia Peña, Henry at Villa Kiambao, Josie at Alex at Josie Lulu, James at Claire Marin. Pakipangadita mo naman ang special intentions ng Alan Peña at king kalusugan daring kapatatang masakit, lalong-lalo na di Rogelio
Rivera at Nestor Sumang. Pakipangaditala naman din kapatatang Meyang Upie, di Dominador, Grace, Zoila, Mariano, Lourdes, Luisa, Rowena, Artemio, Francisco, Felicidad, Aurora, Roman, Jan, at ding sablang kalatuo king purgatorio, lalong-lalo na retang alanang makaganaka, karela. O mabiyeming Diyos, mau kami king alangko pa sa biye at ligaya, at king pangatupad ding sablaming tagimpan, ipawi mo ing sablaming danop kapamilatan ng Heso Kristo ang anak mo, ing kekeng tinape ning biye. At potang akat muna na kami king kayang sarili, panimunan na kesana at pasiknangan ban ayatad mi king manayang yato ing pamangan ning pamikasundo at saya, abukod mong ika ing ganap makaibye. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. King makabuklat a puso at pamisip, pakiramdaman talo, ring amano ning Ginoo. Pamamasang ibot king libro ning Exodo. Karin king disyerto, pawalangan migreklamo kari Moises at Aaron. Ngana karelo, maya panggisa na naking pemate ng Ginoo karin king Ehipto. Karin makaluklok kami at makapangan karni at aliwapang pamangan hanggang bisa kami. Dapat ikayo, delayo keketi king dibutod na ning disyerto, ban patenyo kami mong danop. Ngano ning Ginoo kang Moises, pauran kong tinape, ibat banwa para kaya kayungan. Sukat lang lagi aldoldo ring tao at tumipon ketang sapat para king badang aldo. King antikaniting paralan, asubukan ko at akit ko nung balurang tukyan, ing kanakong panabilin. Dimdam ko ing reklamo do ring Israelito. Sabihan mo karelo, king manikwalang karning apangan do, potang sisilim no. Ot mikatinape hanggang bisala ning abak. Kanita ra akilalo king ako ing Ginoo, ing Diyos do. Inyang sisilim no, lintola ring dakalapugo at tikpande ing kampo, at nengabok ating ambon king makapadurot king kampo. Inyang may walaing ambon, ating may lakwan king baboning gabon amapino at maimpis abalamu duman. Inyang ikit dayti ring Israel ito, erabalong sabihan nung nano iti, at ngaro king metong at metong. Nano iti, nga nang may kibat Moises karela, itiyo ing pamangon, kapigkalub na kaya kayo ning Ginoo. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Dios. Ing pakibat tamo po, ing Ginoo pigkaluban anong tinape ibat banwa. Ing Ginoo pikaluba nung tinape, ibat banwo. Itong sablang dimdam tano at abalo at tiro daring pipumpunan tamo, etamo sukat lilihim karing kaya katang palipi, nune sukat tamong ilipot, at sabihan karing tutuking lahi, ing sikanan ning Ginoo, at ding makapagmula lang bage, akeyang depatan. Ing Ginoo pikaluba nung tinape, ibat banwo. Ing Ginoo minutos siya king biga, at inutos na lang mi buklat ding pasbol ning banwa. Pepauran niyang mano, ban apanganda, at pigkaluban anong tinape, ibat banwa. Ing Ginoo pikaluba nung tinape, ibat banwo. Inya ing tao karing pamangan ding anghel, mengan niya. Labis-labis ing pamangan abinyera karela. Dela na lo king banal ng labwad, karing bundok akeyang simbot. Ing Ginoo pikaluba nung tinape, ibat banwo.
Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao, Efeso. King lagyo ning Ginoo, sasabihan pong matimid iti, heyuno apusan apamibiebe ring pagano. Halang ulaga ing karelang isipan, hemakanyan ing baluyo tungkol kang Kristo. Nung tunay yung pekeramdaman ing tirura tungkol kayo, at nung nituruanan kayo king katutuan ayat yu kang Jesus. Lakwan nyo na ing milabas yung marok apamibebe. Lakwan nyo na ing sadya yung pangatawo, amipapahamak, huli na ning marawak ng pamitan. Ibayo na yun nila ring puso yo at kaisipan, at isulod ye ing bayong pangatawo, hamela lang agpangkingwangis ning Diyos, kami patutuanan agpangkingkeyang katuliran at kabanalan. Ingamano ning Ginoo. Salamat King Dios, paralantaya po ing mayap a balita. Inggino manatili yakke kayo, At kaya ko antimurin, pamipasyag king maya pabalita, agpangkang San Juan. higaya kaya ko, o Ginoo. Inyang ikit daring tao king alayo ka rin ni Jesus, niring alagad na, sinakela ka ring bangka at mintala Capernaum, ban panintunan de i Jesus. Inyang ikit na ni Jesus king kangat ba na ning dagat, kit nande ngara, Maestro, kapilan ka pa dinatangketi, nga nang may kibat ing katutuan sasabihan ko ke kayo, panintunan nyo ko, uling ikit yula ring kanakong mala, nune uling mengan kayo at kinapsi karing tinape. Eyo panintunan ing masisirang pamangan, nune panintunan nyo ing pamangan amanatili angga king biye alang angga. Ibyan ay tike kayo ning anak ning tao, uling ya ing dinina ng upaya ning Diyos ipa. Inyakit nande, naning sukat ming daptan ban arapat mi ing parapat ning Diyos. Nga nang Jesus, nanang may kibat Jesus, iti yang parapat ning Diyos, maniwala kayo king kayang tinubot. Sinabi ra kaya, nanoing malang arapat mo ban, akit mi at maniwala kami keka, nanoing kekang daptan, mengan lang mana king desyerto, ring pipumpunan mi. Agpang king kasulatan, dinina na lang tinape ibat banwa, ban apanganda. Nga nang may kibat Jesus, ing katutuan sasabihan ko ke kayo, aliway Moises ing minye ke kayo king tinape ibat banwa. Nune ing ipako yang babye king tune tinape ibat banwa. Uling ing tinape babye na ning Diyos, yaitang titipang ibat banwa, at babye yang biye king yato. Ngara, dinan mo kaming parati Ginu kaniting tinape. Nga ng Jesus karela, ako ing tinape ning biye, ing lumapit ka na ako yakop dumanop kapilan man, at ing maniwala ka na ako,
eya kumaw kapilanman, ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian kay ka o Kristo, lukluk tapot makiramdam king umilyo. Maya pa gat panapon po, Maya pagat panapon po among. miyaya liwatangan po sangkan karing pupuntalan tamong lugal. Alimbawa, ding mall. Ne, istong minta ka king mall, sigurado ating kang sangkan, lalong-lalo na ngening pandemic, ing main objective mo, ban asali mo itang pititindara king mall. Tang kailangan mo king kekang pangaldoldong pamangailangan. At sigurado mo naman, agad-agad susulat mo bang kanita, dudurot panintunan mo nung naning saluan mo. Nya sigurado isulat me pa mo, bang kanita, potang muntana ka, diretso ka kekang sasaluan. Pero anyang alang pandemic, sigurado miyayaliwangan po ing sangkan bakit pupunta ta king mall. Madalas kong nga kapansinan nini, deng ipapamilya, simbala, king parokyara, kay batdang sinimba, muntala king mall, ban kanita, mipagbanding la, ne? Muntala king SM Malimbawa, potang kay kanita, mangan laking Jollibee o kaya McDonald's, potang kay kanita, kay batdang mengan magdurut-durut laking SM. So mipagbanding la king mall. Makanyan la naman ding mibabarkada, potang mikitikit laking mall, ing talagang objective da to mipagbanding la. Alway tang uling banmangan lamu. Secondary mo itang pamangan in talagang sangkan baka mikitikit la. So iteng malalam masangkan ning karelang pamamuntaking mall. Kaya naman pong pamamuntata kareng pisamba na limbawa, dakal kwa babalita na pupunta king Manawag, ding aliwa ing sangkanda atin lang pangadi, santingit ating kang pangadi, ne? Munta ka king Manawag, bangkanta itang aduan mo, di pagkalubya. Maning kay kukutang ko, itang Diyos at king Manawag, o kayang Birhen at king Manawag, ene kalupaning Birhen o Diyos at king king San Luis, ngako. Ot pakalaot mo pa mong mga di, para mipagkalubing aduan mo. So ita din kay kukutang kyarin ita ne, pero itapin, alakong agawa, uling isipan da, mapagmilagro ya mo kano itang larawan ka rin na niya, ka rin la pupunta. Pero, diyang no ka rin aranasan may milagro. Neng kay naman, makapakaili, pupunta la Manawag, uling talagang simbala ka rin. Bala mo mipaindalan lamo. Iwapansinan nita, muntala talaga king Bagyo. Bayo la Taglos Bagyo, simbala pa king Manawag. O kaya naman, in talagang sangkanda, muntalang mag-swimming king La Union, o neng malapit-yapin naman ing pisamban king La Union, anya, simbala pa mo king Manawag. Tamakanta. So, medyo aliwaya ing sangkanda. King kekatang ebanghelyo, ding tao penintunde i Jesus. Lawen tayo. Pintalande i Jesus. Mintala kanu Kapernaum. Ining insidente, continuation ne, nitang ebanghelyo ta last Sunday. At tatandaan niya siguro itang last Sunday, Jesus pepakanano ring 5,000 lalaki, kapamilatan da ring 5 tinape, ampong adwangasan. At anyang may kapangan laring 5,000 lalaki, ngarang misabi-sabi, o ining paninayan tang propeta. O so, balak ding lapitan para pakisabyan ding gawan ari. Ngoneng, tunugan ng Jesus ini, nga nakasuguro ka rin alagad na, muna na ko kay kayo, sa akin akong bangka, ako maglakad ko king bundok. Karin ko pa mo, ikayo
muli na ko pa mo king Capernaum. O ita, may maglakola, anya pen sa aking ebanghelyo nga nang mig-introduce, inyang ikit daring tao king alayo ka rin ni Jesus, niring alagad na, sinakila ka ring bangka at mintala Capernaum. So balo rin, yung tagano ka rin ni Jesus, karing ingkat ng second house ng Jesus in Capernaum, ban paninto nande i Jesus. Inyang ikit dane, kit nande ngara, maestro, kapilan ka pa dinatang keti, kunyari mo ita, nande, pero atin lang talagang objective kaya. O iniing huling balo ng Jesus in talagang objective da nga ng sinabi. In katutuan sasabihan ko kay kayo, panintunan nyo ko, uling ikit yula ring kanakong mala. Itang what is the meaning of multiplication of the loaves. Nanong kabaldugan na nita, ikit ita, ingikit da, burireng gawan panadirya, Jesus. Kanya, nune uling mengan kayo at kinapsi karing tinape. So, buriring palalaman Jesus kanyan, ing intention da, bakit penintunde at buriring akayarap. Anya, o ini pelalamane nga na, eyo panintunan ing masisirang pamangan. Yapinitang pamag-multiply na karetang 5 tinape. Nune panintunan nyo ing pamangan na manatili angga king biye alang angga. So yan, palalaman na ing karelang pamamunta kang Jesus. Ing intention da king pamamuntara kang Jesus. Ita mo kaya, nanong sangkan ot sinimba kayo? Nanong sangkan ot at tsuko ngeni keng bisitas ay pisamban, samantalang nandin ang anang kasikaninguran, minta ko pamurin keni. Nanong sangkan, uling krasming pare, ergo kababo na naman ng sangkahan. Uling in love ka king pare, lalo yaragong mababo yung sangkan. Nanong sangkan o ba't sinimba ka? Uling ating kang adwan kaya, okay mo kingapong ginunong ating kang adwan. At least ating kang motivation king pamamunta mo kini. Pero buri ng malalam, kalupan ng Jesus, pekirungutanong Jesus dening meninton kaya. Uling atin lang intention, atin lang uling kinapsila karetang pepakan ng Jesus, karetang tinaping minultiply na. Pero aliwa mo sana ita ing sangkan. Pwede yang kayabita pero atin pa sanang mas malalamasangkan. Bakit pintalande i Jesus? O iting palalama ng Jesus. Anya nga na, ako ibiyeke ing pamangan masisira. Iti nga na ibiye na iti ke kayo ning anak ning tao. Uling dia ing dinina ng upaya ning Diyos si pa. So, pelalaman ne? Ing dapat yung panintunan na pamangan aliwaret ang gewa kong minultiply kong 5 tinape ameging mekapangan laring 5,000. Aluway ta. Ing panintunan nyo, yapinitang pamangan masisira at ay biyekitike kayo. Palalaman ng Jesus ne, so Jesus, binalik ni king sarili na. Iti yung parapat ng Diyos. Maniwala kayo king kayang tinubod. O ita na naman, manintuno namang mala, ngarang may kibat, nano'y malang arapat mo ban akit mi at maniwala kami keka. Samantalang ginawa ng milagro. Anyang pepakanano ring 5,000 lalaki, kapamilatan damo ring 5 tinape. Manintuno namang mala. E di pa talaga ikit itang intention o objective ng Jesus, bakit gawa na ito? So, nga ng Jesus, ini nga na, ibiene ke kayo itang pamangan na panintunan nyo, dinina, ing katutuan sasabihan ko, ke kayo nga na, aliwa i Moises ing minyeke kayo king tinapay ibat banua,
nune ingipako yang babye king tune tinape ibat banwa. Uling ing tinape babye na ning Diyos, yaitang titipang ibat banwa. Yapin niya, Yesus mismo. At babye yang biye king yatu. Ngini, anyang sinabi na ita, tang tinipang ibat banwa, abay, manyad no naman physical food, spiritual food, nga duwanda. Ngara na naman, dinan mo kaming parati ginu kaniting tinape. See? Mababoy talaga ing karelang panlalawi kang Jesus. Anya nga ng Jesus, pelalaman na ni, tauling diling, pakibat na king kekatang ebanghelyo. Ako ing tinape ning biye, ing lumapit ka nako, yapi na sarili na, ako ing tinape ning biye, ing lumapit ka nako, eya dumanop kapilanman, at ing maniwala ka nako, eya kumaw kapilanman. Dala tayo king karanasan tamo. Nanong sangkan mo ba't sinimba ka? Dapat ing sangkan anyasi simba ka, uling kaluguran me ing ngapong Gino. Because you love God. It is Jesus only. Only Jesus. It is Jesus alone the reason why you are attending the celebration of the Eucharist. Anya at yuka keti uling kaluguran me ingapong Gino. Pamiyatan pong alimbawa po. Ikay pong talasawa. O ba't manintunan kayo? Why do you work trying your best to earn for the family? Bakit? O ba't manintunan kayo? Nung inglawe mo buriming di na apangan na o pamangailangan ng pamilya mo at laltoy itang word responsibilidad. Ikang ima, manintunan ka, uling responsibilidad mo king pamilya mo. Ikang tatang, manintunan ka, uling responsibilidad mo king pamilya mo. Nung lalawin niya mong responsibilidad ing pamanintunan mo, palagay ko po datang ingaldo ing maging mentalidad mo, yapin itang ang gaking milalabas kayo mo. Ang gaking ibiyang mo na lang mo king asawa mo retang kekang penakitan. Pero nung ing sangkan, yapin ing kaluguran ming pamilya mo, sigurado ko, istong manintunan ka, adyang makanano kapagal ing pamangabyayan mo, adyang makanano kasakit ing pamagobra mo, susundo mong manintunan, uling kaluguran me ing pamilya mo, uling responsibilidad ya mo. Kasi ating lalawin ng responsibilidad ya mo, istong milakoya king obra, kalupan na mo ngeni, pandemic, dakalaring mga lako obra, no manintun na liwang obra. At sigurado magmaselan lapang manintun obra. Burira po itang ilaring manager, ilaring boss, samantalang ote na subukan itang magumpisaya diyang nanunang obra luba na uling kaluguraning pamilyana. So that is and should be the reason why you are trying your best to earn for the family. Makadyan niya naman ing pamanyimba. Nung ing pamanyimba mo, ing sangkan mo uling ating kamong kailangan, ating kamong adwan kingapong Gino, palagay ko po, potang ikwa mo na itang adwan mo, nakasimba. Sigurado mo ita, niya nga kupin, lalto ing gagawan me ingapong Gino, anting kekang sugar daddy. Keng Kastila nga kupin, azucarera de papa. Azucarera de papa, sugar daddy me. Potang ating kang kailangan kanitamya mo pupuntalan. Potang alana kang kailangan, nakapupunta king pisambano bisitas. Kanya, malalam ing sangkan ning pamamunta mo keni. Nya, itapuing lawenta mo ngeni ne. Malalam ne ing sagkan mo king pamanyimba mo. Sana lugod ya ing sangkan. Balo yo po, ako paniwalan kay ni. Nung panamdaman na ni ngapong Gino, ing sangkan na ning kekang pamanyimba na
kaluguran meng kaluguran. At yang emo sabyan itang kailangan mo ibiyene. Uling sigurado mo ablasanan na ka. Ketang ibiyene ke ka. Uling panamdamanan ng Diyos. Ingke kang maragulalugot kaya potang sisimba ka. Sana palalaman tayo. Okay? So ulitan ke po, ing Diyos mismo kaluguran na katamo. Anya, potang lalapit ta kayo, tayo po focus kitang intention. Ing i-focus tamo itang iya mismo. You want to be with Him. Anya pensa ausang ke po ini, ing pamanyimba, it is a date with the Lord. Ito isang pakikipagtipan sa harap ng Diyos. Na kapag kasama mo ang Diyos, maligaya ka. No? Na pinadadama mo sa Kanya ang iyong pagmamahal. At sigurado, kahit ano ang mangyari, kahit bumabagyo pa, siguradong magsisimba ka dahil gusto mong ipadama sa Kanya ang iyong pagmamahal. Amen. Sasalpantaya ko, King Diyos, ipang mayupayang tuto, Dinalang King Banwat Yato, Yato, at kang Yesu Kristo anak ng bugtong ginutamo. Pengagli king upaya ning Espiritu Santo, mibayit kang Santa Mariang Birhen, linas sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipayo karing mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepay ta siya banwo, makalukluk wananing Diyos si pang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik ya naman keti, banmukum karing mabi ampon may mate. Sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katoliko, king pamisamak ding santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublirang meding mete, at king bialananggo. Amen. Panalangin ning balen, antina ning makatipon taketi king lagyo ng Jesus aginutamo, dalantala arapan na ring pamangailangan ning kayang balayan at ing danop ning mabilugayato. Nga tamong manalangin kaya, Gino, maging biyanakasa ning yato. Gino, maging biyanakasa ning yato. Para king Santa Iglesia, banding kayang pamuntok at ministro, pasiknangande ing balayan ng Diyos, king matampa ng pamangan ning Ebanghelyo, manalangin ta king Gino. Gino, maging biyanakasa ning yato. Para karing dakal ngening kasalukuyan, king mabilugayato, alang sapat apamangan at binang kalulu, banibiyebe tunay makataong biye, at ding makiagyu, ipakit da naman sano ing lugod da at pakalulu, banding sabla mikadisenti lang pamibiyebe, manalangin ta king Ginoo. Para karing mesagsag a Kristiyano, banking malagwang panawon, piraswan tayong miyabe-yabe, ing metong mong tinape, ning metong mong Ginoo, manalangin ta king Ginoo. Ginoo maging biyanakasa ning yato. Para karing hanggang komunidad Kristiyano, panmabiyasa lang munye pasabing ulaga, king Eukaristiyo, at mangu ibat kaniti, king tetagan, mitagulaling king karelang sarili, karing kapararang tao, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo maging biyanakasa ning yato. Para kaya katamo nga tsuketi, baning balang Eukaristiyo, maging metong yang pamikatabno king mabiya Kristo, banipawi no ing kaya katangdanop, para karing bagay manatili, at sa panakatamong may gitlugod, king metong at metong, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo maging biyanakasa ning yato, adwan tapong ining salitang kapagnasan. Ginong Heso Kristo, maging ke kami kasanang tinape ning biye king Eukaristiya, dapat maging sulu ka naman at biye karing sablang magdulap keka at ing katuparan at tula ringega na ganang makatuklas keka. Iti yaduan mi manatili kasanang kaya bemi ngeni at kapilan paman
Amen. Lukluk tapo para king pamagsadya karingain. Talakad taang po. Manalangin kayo kapatid, banding kay katamong daon, dating tinapi at alak. Matampang tanggapanon ng Diyos ipang mayupayang totoo. Tanggapan sa ning Ginoo iting dawon karinggamat mo, king kapurit kaligaya ning kayang lagyu, king kaya katamang kasapalala ating mabilog na Santa Iglesia. Mapamakalulong Ginoo, pabandalan mo reting ain at bustan mong iting espiritual ming sakripisyo, gawan na keng alang anggang regalo keka. Itiyadwan mi king lagyo ng Jesus aginumi, Amen. ing ginuman at tiliyak ke kayo, At kaya ka andi mo rin, iyat nayo ring pusuyo, makayat nano king Ginoo. pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa, Diyos king alanganga at lubos mayupaya. Ing sabla-sablang bage, malati at maragol, itingan dapat mo. Ing pamadaliwaning panahon, kaleldo at kauran, pamintuaning batas mo. Ing tao, megawaya king kekang wangis, at mi pagkatiwalan king lelangan kambe, ning sablamong kapagmulalan. Yaing maging talasuyo mo, mag-ari king sikluban king lagyo mo, at pupuryaning kekang ligaya king sablang dapat mo, kapamilata ng Kristong ginumi. Puryanda ka Ginoo kambering sablang angel king karelang daralit ning tula at ngaming kakanta.
Tune kapin banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ain king Espiritu mo, ban para ke kami magawalang katawan at daya ning ginuming Hesu Kristo. Bayo yami daon kusang loob king pamaylasat kamatayan, kinuaning tinape, at pepasalamat iyakeka. Piraso ne at binyene karingkeyan disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, itiyeng kanakong katawan, ami daon, para ke kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan kinwaning kalis, pasibayo pe pasalamata na ka at pinuri, binyening kalis karingkeyan disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at minum ko kaniti, iti yung kalis ning kanakun daya, ing daya ning bayo talanganggang tipan, ami bubu para ke kayot para karing sablang tao, ban ketami patawaran laring kasalanan. Daptan nyo itiking pamigaganak kayo kanako. Ipasyag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Inyangin gaganakan mi o ipa ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ng anak mo, darawin miya kekay ting tinapi ning biyating kalis ning kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing pepalyaryan mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbaba ming pagamwa mo, kingi kaming ansanang misulo-sulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me oy pa ing Santa Iglesia mong makalaganap king metuyato, ban mi ganap ya king lugod kambe ng Francisco ing ke kaming Papa, at i Florentino ing ke kaming Arsobispo at ting sablang pari. Ganakan mula naman ting kapatad ming pepaynaon at maninaing subling miye at ting sablang me yang unabye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat makamit king bialanganga, ban kayabi ng Maria ing Birhen ing Doning Diyos, kayabi ring apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian king kekaban ning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Hesu Kristong kekanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kayo, ipang mayupayang tuto, kagum ning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman king alang angga. Nasa naning Ginoo king ing balang metong kekatamu, paramdam na naman ning lugod na kekatamu. Anya ngeni muna taning paramdam uling ya mismo parati na nemang paramdam ing lugod na, kapamilatan ning panalangin at iruna kekatamu.
Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopa ning kekang pakululo parati kayong mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong, kay kaming talapangabos. Pagiduming Heso Kristo, as sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko, kay kayo ing kapayapan ko babiye ko, kay kayo, emo sa babalikdan din kay kaming kasalanan, no nalawan mo ing kasalpantayanan ing kay kang iglesia, at pamayapan me ampon bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning ginuman at tilis sa kapilanman kay kayo, At kaya ko antimurin. ipakitampong ngening mikakametong ta king kapayapan. Alis na mga kasalanan ng sanlibutan. Alis na mga kasalanan ng Kaluguran kong kapatad oy ni Jesus, ing kailangan taking biye, ing sangkan nung bakit at yuta keti. Mapalatam ngening lalapit kayo, ban kanita tanggapan ing pamanga nababiyena. Ginu, eko matampang tanggap keka, dapat yakas mi nga mano mo, kumayap nak. Dapat ning espiritual na pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atyu ko, king kabanal-banalan na sakramento. Kaluguran da ko, may git king sablang bagi. At pag nasan ko, ing tanggapan da ko. Dapat pauli na ningening pinandit, ira katanggap king sakramento. Umeka mo man na espiritual kining puso ko. Kakaulan da ka, bala mo, wari atyu ka rin. At pakisan metong king lubusan, ing sarili ko keko. Emo sana'y paintulot kapilanman, ing migwani ko kaya ko. Amen. ang tinapan, buhay bigas basta, iratid iniyala. Buhay na
Oratio Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit ay pami, lalapit kami keko, kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi keko, ing kambilan na tingatan mo kami, laban king COVID-19, amig dalang dakal a kasakitan ke kami, at may kakamateno karing dakal a tao. Aduan mi ngini keko, ing balikdan mo kaming mit mong lugod, at yachat me ke kami, ing makaulo mong gamat, ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalbantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mo lo, ting taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat no. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemyo king bansami. Ipanalangin mi lo ring doktor, narsis, at ing sablang lulingap karing misalunan, ban makasuyulo karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ro, king pamaglingap karing masakit. E malapaborin miyayawo, kaniting sakit. Ipanalangin mi loret ang miyawan no, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo loret ang lilingap karelo. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mayang mo nabiye. Pagkala mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit a panawon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king kakayap ding sabla, at ban makasahop kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, pauli ning masabal, at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kaming alang kasasakulan kaniting krisis, layon tayra na kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos. Emusana pisawili ing aklis mi keko, king kagulangan mi. Nunebagkus mo kaming kabus, king sablang panganib, o maligayo at kanwana na Birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, San Jose, esposo ng Mario, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Luis Gonzaga. Tuklok tapos saguli. Nakalamangutan ka na ko among na, kamusta po yung misa takan yan, ngening mag-lockdown tang Pasibayo. Ing balo ko pong sangkan na ning kegatang governor, bakit nilockdown ni ing Pampanga. Nung suryan mi, MGCQ ta dapat Uneng, inunahan pa yung Manila. Samantalang ing Manila, kanya pa mo nga 6, ita mo may gumpisane napon. Impong maragulasang ka na balo ko pong sasabyan da ka na ko, yapin itang kasi nung mag-lockdown niya po yung Manila, kay ba't uling balura ing Pampanga MGCQ ya, pota retang ating kamag-anak at yuka Pampanga, ding Manila, bayo ita, bayo A6, mamanuli la Pampanga. Nya inunahan da no puring ingkeng Manila. Uling stong binuli lapin naman keti pota ilang magdala. Anti mo po napo anong karakaldeng may infection, Manila lang at halos. So buri nang sabihan talagang mimiwas ne ingke katang gobernador. Ita po inggewana nya pensa ita mo, immediately mig-lockdown tamo. Uli na pinitang bakanita, masabat la po ring entrance exit, Menibat Manila, Lulup King Pampanga. Ita po yung objective. Bakanita, alang magdalang uling local infection tamo, anti kanita, karagul naman. Adyan pang ating infections, keraklan po ring may infection po, Menibat la po aliwang lugal. Ela po talaga locally
infected ne ela po ibat ela talaga keti nya ita po ang gewa na po ning kekatang government nyo tuloy la po rin kekatamong misa ne kasi muna nung pansinan nyo ingiwasan da po deng restaurant uling potang mamangan kapi naman ka maka face mask mo naman nasa luksok keng kabang maka face mask ka mamangan ka anya leko do serado po rin so itamo po keti keng pamagmisa tamo malwalas naman po kekatamo pong social distancing anya alaya pong problema okay so tuloy la po ring misa sana po makasimbala po ring dapat simba para po paramdam tamo yung kaluguran tayo nga pong Ginoo. Okay? Kadwa pong announcement, ating kupundis na naakasanayan da keti San Luis, itang deng magpamisa, datang laytang bayo itang oras na ning misa, limbawa, ning ordinary day, 6 o'clock yung misa, datang la mga 5 o'clock, kay ba't magpalistala pong papamisara. Pwede kayang gawan tayo itang gagawan da po karing ngaliwang parokya. Kasi karing libatan ko pong parokya, then pong ating papamisa, the day before, pasulat da nala. Tukyan de po itang office hours, ne? Siyempre po, makalunos naman po yung kekatamo pong secretary nung datang niya rugol, alas 5, so makoyak yung karela, alas 4, rugo, medyo masyado ya pong makaba at masakit para ketang sekretary tamo. Ako po kasi, ko po asanayan ng magdala ko pong sekretary. Buri ko kukuha ko po kendis ng kung lugal. Uling sekretary, balo no po ring kabalend na, balo nung pakirungutan. Anya ko po magdalang sekretary, bat king ibat. Uling ita po mas masanting. Kakilala na la akarungot nung masalese balo na la rin kayang kabalen o kabaryo. Anya ita po sana nung ating ko pong papamisa pwede po sana nung the day before baka nita po eya po mga ilangan maranon datang secretary tamo. O kaya nung talagang ating mo po in-announce kay ni Keti ning kay deng si Simba siguro kaligtaan da ay si pandepam itanang aba kamaranon itangal dongit ta karita okay mo po nung dasnanda ko bayo pumigmisa ako ng maglista pero po pwedeng istorbonin ka na akong sekretarya para datang yang maranon nung kako namo po siguro pwede po ita pero kwento napin nga pong Reynan din at inyang pepamisa Santana anyang magpamisaya ereboring ilista uling ala pong maglista alaya pong sekretary pari ketang oras sa ita nyang bayo misa so sinimbayo oning paating niya sanang intention so pekisabyanan niya yung pari maybe sana naman po yapong Ray so uling kakilala ni nga pong Ray mo naman kekatamo pong kasawp Keti okay so sana po ay intindihan nyo baka nita po rin kekatang sekretary, makaing masyadong maranon daratang. Talakat tana po. Manalangin tamo. O Ginoo, pagkalup mo ke kami sikanan ning bayong biye, kapamilatan ning kalam na ning Eucharistia. Ipamingwa mo kami king lugod mo at isadya mo kami para king alang-anggang pamanat bus. Iti yadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginumanatili yakke kayo. At kaya ko andi mo rin. Bendisyonan na kayo ning Diyos sa mayupayang tutu, ing ipa, ating anak, ating Espiritu Santo. Amen. Umetana at isundo ing pamanuki king Ginoo. Salamat, King Dios.